Let's go. Flatmates! 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 Kamermaats. Ag, fuck Ivan, niks jammer. Hoe kan ek vir Jürgen beskryf? Maar kom ons kyk. So Jürgen is 'n uitdraal student van en hy het hier by ons kom bly vir 'n paar maande. Weet jy, lang storie kort, sy visa het verval en hy het net besluit om nie huis toe te gaan nie. En nou sit ons met hom. Ek dink hy het die hele karakter ding opgemaak as jy vir my vra. 'n Exchange student. Come on, asseblief. Hy het dit net gedoen om al die bitches op te tel. Hy noem dit method acting. So elke week as hy 'n nuwe toneel kry, dan word hy net 'n heel ander mens. Een week was hy Genghis Khan, die ander week was hy Hitler. Ek dink hy kies sy eie tonele want dit is baie diktators wat hy kies om te speel. It's a bietjie concerning, maar nou ja. Ek hou nogal van die nuwe karakter. Hy's baie netjies. I live in a student digs on Bangkok Street in Stellenbosch with 3 other guys. My name is Jürgen Stidit. I am 21 years old. I believe in taking care of myself through a balanced diet and a rigorous exercise routine. In the morning, if my face is a little puffy, I'll put on an ice pack while doing my stomach crunches. I can do 1,000 now. Ek sou meer bekommerd gewees oor my kamermaat wat psigopatiese gewoontes aanleer. 1,000. Maar ek is eintlik meer bekommerd oor wat met Ivan aangaan. After I remove the ice pack, I use a deep pore cleanser lotion. In the shower, I use a water-activated gel cleanser. Then a honey almond body scrub, and on the face an exfoliating gel scrub. Then apply a herb mint facial mask, which I leave on for 10 minutes while I prepare the rest of my routine. Ja, dis nie die ergste karakter wat hy al gespeel het nie. Soos hy een keer wat hy die Duitse ou gespeel het van Cabaret, Ernst. Juda. My ouma grootjie is van Israel. I always use an aftershave lotion with little or no alcohol, because alcohol dries your face out and makes you look older. Then moisturizer, then an anti-aging eye balm, followed by a final moisturizing protective lotion. Ek weet nie, hy's fucking Engels of iets. Of is hy? There is an idea of Jürgen Stidit, some kind of abstraction. But there is no real me. Only an entity, something illusory,
And though I can hide my cold gaze and you can shake my hand and feel flesh gripping yours, and maybe you can even sense our lifestyles are probably comparable, I simply am not there. If you'll excuse me, my Uber Eats is here. Flatmates! My ouma grootjies van Israel. Weet jy, ons het 'n lang geskiedenis van Jood-Suid-Afrikaners in hierdie land en ernstig, as hy net dit kan respekteer want hy bly hier, hy betaal nie eens fucking huur nie. Ek koop vir hom fucking kos en dis hoe hy my hanteer, is nie reg nie. Dis nie fucking reg nie.